Mawubi, spread the word. Hallelujah. Amen. Mawubi yona kesisidio mu. Aje. Radio yao. Okay, umaya wao. Wana mimi kula nyebutwe. Biko yepe. Yesu bi. Wala ngebe. Hene mene abwatwele ayono. Obine kwa sori no. Oh, go. Now so I love you. When I have to summon you now. Diosu. Lobero ke afi abunsa hamu. Isane obu Yesu ebituwe. When I hear osusuma eyiwanam. Odo pia Yesu inamosi. Muna besu. Ore omatumunyu ha obi mume. Momo kronkron wa hiamu. Ne obu amekatuni. Ne libine omaba awre hokonu njiyo. Yesu inamosi koma pia wahi. Wae kunim nge omuwobi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Acts chapter 1, verse 6 to 11. Numero adesa. Nene omapega jeno mene omana walaji. Ka oyenini oto. Ne osesamiyo. Moko jo ori. Ne obiake. Nimri na agaji omiyo. Wane gbenu nwe nge ahi. Lo iya yano ye. Ne iya sedoko yano. Ne waya puloko. Kahiyo iwo ya botade ye. Ne noko ne bo. Loko di iwo ya botade yone. Noko ne bo. Loko di iha ya buone. Ne apuleo ibemu. Everyone in a suye no lo. Ne ke eba suye no. Ke ibu je ya. Mano mila ile. Ka ije dawa. Ije Guinea. Ije Côte d'Ivoire. Ije Dumpa Ofi. Ne ije Basofi Nungo. Se ke ibu mane iyami lemini mai ka ehio ayangako ya jiomi ne agedeke abonsamge ne Yesuwe lolokoroko be ni banya mawuni tuwe ni ga choka abonsam eblomeo wala bloyi sekano adasi ne lino ko ne dekula puo e hanu anuka abusam eblobeo benoblo ne ka hipuo wa inu na ne ke Yesu bagbo ne bagbo ne nibri ahe ko ne ego be ka o mawo ya ne Yesu moblo
e pio wala blo ke ikula wa mu no muda lo ko ga mu no muda ni e ma pe anukwale lo ale ma pe la pa ke e ma pe anukwale ale ma pe la pa nínú ma ke kojo ejika ma wo to gbe no de ka le sanagu ne wa gbo ke bi o gbo lo ni ko ma chele agbo ka je abimahi ne bi mo awe ni ko me po be ne atogbo ni ayana pule o dugbe ori ke o ha ni po ngeya isi be ne ababua ahenya ne ake amale cho ne buo ebibe amale ke dugbe ori eyala po ka ke ahala nyu e ma popo be ne ke echogbo bene ake echogbu ko emi twaye ke ye go to halo e mai bene ne abua ne atanye machon ka chore bu ebi meji lode mene wiye mene nu me paabu ne to ga ju ko ni ngeno ya eno mengeno ya ni ne ba ya sisima fo ya na mari ke au ye bene sibi ya kega ayo wo ma tumunyu keko ehunwo ayo unu re gbodoro no sini areho no siju ko me ha mi ole meni ma ya no ika meni ma la juku me no ngene oponya ha mi po inyewe se pia no ba gbodoro meni osini mi no me ke ha mi ne ha ni imale ye unu be no ngeje mi osumo mi kai peno ko ni hiro odiomi ne ye bojo he se mine no osimi aweho ne ika mene manisi ye unu obesi mahi wadio eno mekula se ko ni pemi bene nyu mo ngaji o yo egelai pemi no ne kaage ati he ya ge sari po enye e ho ni ti nyu mo ne ye obekomi nyumu le we biote ye yo noro kai kesi kai sinye no matefi ye yo mine no sinya le okiko ike me ma le bi me no obe ki ye be ni ge mo keba no wo ni ha mi ki ye be ni esabu no ofo ye ni e ha ki ye be no gbe ye sa mi ni yo gbo ke de ya ro re me ne ma fo ye ni yi se ko ni pe ni be ni mo ge yo mi kanyu mo agboto egefu ko egbe masakika 30 agboto mi efu keke ke agboto egefu ko egbe masakika 30 ne agbo atons aro ne kaka nyenga blog mu nya na masakika ko na go ba wu ko de mi ndo ko agboto egefu ne efo wi anya lo ko abaye o da se yo me ne no besite yo ne amapue ba ne mazuya ne masi awusabe mu be lege gata pagedeke de webe ba alo Mawubi o le wa yewe enome ne ngeno ya yo no ake hele wa yesi no ake na kan aw anyimi kama ngede ke gbenu nge ke haya peli ne wala ge ke hanta ni yo e ba be anu pale no ma ka se ni ngem lo ti bi na ngem na kwa no ne onga bi we lo no ba Yesu kala ji wala to ne Yesu so yi wana lu lo ti bi na ngem na kwa no ne no we ha Yesu woni mini be akwa je no mi ni na ma che mo ke so foro ni she hallelujah amen why Bible why can I Acts chapter 1 verse number 6 o mini de o bene bofu o me ke Yesu bua manoke bene bofu o me ke Yesu babua ne hetaki o ona wani he bofu ni meji maikia ke gebe me no aga sipana no bofu ni meji kasali ni maka nyombe ne ke Yesu nyi o aga Yesu nyi na le ka gbenu nge na wala nge Robe Fabio aga Yesu be na do emu bi aga Yesu wala emu bi se mononga sori ni yalo osusu wala heye mononga jeno bi osusu wala heye mina die
abileke nyonche ani kiko ma beno mi ne o ma pale ngo mache mi o ka Israelo Yesu go bika macha imi no ga ewu ti wo ne besu ma pale macha imi no ka Israelo ama wa melo ekemini Yesu de meke o bene ni no me ma ba mi o bene ko to mi ma ba ke bene wala ma ba chache peleto ye che pe neto ni ko nga Yesu beche Yesu kero ni ko nga Yesu beche se e go de ko chache pe neto ne dangbe ke ne wo ke chache o eche ne ke che pe neto ekemini ne pi nyebronya ka nyemale ne eno e pe nyebronya ka nyemale lo ade sa no ma uja no ya no ba yo ko to be ligbobele ade sa no ga tega no ni Kristo ko to be ligbo obale yo lo no bele yo minister ro pe ka oni ligbi tutu ne lo yo ga ba ni ya ka ya convince be oni be tutu ne lo yo ga ba ni ga je ka ya je meni oni be tutu ne lo yo ga ba kan me ke lo me wie ni ga je ka ya boti asi oni minister ro pe minister ro no isi ga blonya ni ma yomu no ko ya ni ba wewo ko ma wo no ga ko no de yo be no yi ya ni ba ji wewo lo ka yi ya ki wo no ga ba wo ka yo ma no wo ma be ko to ko bo to ma nu ma ya le si bili o de ga bo je so lo ga ko ya san po no ma ye wo lu le yi o agoba bo je se ya o ma ya su lo no ni bili je wa ba ni mi ni sa no pe sa no dro he ni mi Bible ko mi Yesu de meke o bene ni na ma ba mi o bene na ko ma mi o chache peleto ye cho peneto ne epi nyebronya ka nyemale ne chagane sa ko bronya dike ma le jemi agbe ya sege mu kokro na banye no se mu kurukuru chonka no go fe no ko no mu kurukuru nyemana le wa mi ka fie wana le wa mke be mi no ke fie first ka mu kokro ba do ko no e yo ka di ye no le hallelujah amen kai bi ma yona inga shie ni ga kaneli la na kaneli o kai mi ha no le kaneli o bi ai se lida hallelujah amen se dan ma mi ke fensi wo yi o wani ni no wa shie wa ko e ga le choka mi ni ga ni otu hallelujah amen ona bene apostle Peter ehisiu e ga Yohane aponi bene Paul ehisiu le we ke Barnabas aponi mi alo Silas be ona anyewe kaka ye anye nyunyu na ko e Bible nya na Yesu de e ga Yesu la kasere nyumle pa go kan no pa na to ba nyunyu je na yi lo tena inu age pre no kata bi odro mi yo kai chao ba kesie nyu o ma je yanu o be yo ba hallelujah amen sene wo ba ni chimi yo mumwo ne ye ni otu yo ne mi no ye chi enyo mi ni gba ni ke hu ayu Yesu na sa ma wo ma do yi blo ka ke ja kwa blo jani ne mumu fo ye no ma enyo yi na ni ma blo ona lo ke mumu ba ye no ni mana wa ka pe mi no ka sie Yesu first muni ni to ka se do yi no le kabi ake mumu nge do ga dasi mama bro kroyo bro punte bro nyanya bro sensen bro brem bro kawan bro krachi bro bini krachi be hallelujah amen krachi nge ni goda se ba gano bi ba be krachi bro adiolu ne agan kra ba je ko nge hallelujah amen kemu mukuku ne banye no ni mana ya waka ba bi no kasie Nehemiah odase ha mi nga Jerusalem Judea ke Samaria chuo ke asuji onyagbe to hallelujah amen mukuku e power ne be ye tika amo bruno ohie no ayo odase ame na Yesu lo hie no mo mi wa ke pe Yesu
When God say, look, only can you like a tomb? No, I will be chairman. No, I share. Can be like a share. When God say, how many years? Lord, what I say, yes, will be my years time. Hallelujah. Amen. Everyone, they call me baby. No, I can't get beer in a boya. But what a woman, think of what I was sharing you. Ah, you know, the thing that was here, you know, a boat, lo, ni your mammy, lo. Mawani, the Kajan, your boat, a two-way, lo, Mauto, Kadi, Etecome. Nika Kajan, your body. Kajan is a book. No more, you know. Say, Mumo, they came at Bobo, put it down your ni a oka je ma helika guno ya yele ko hallelujah amen igebe Mark 11 bere kani mrina na ma ko je na ajani yo se je yele ke power e mi ke mu wona ni se ni ke guno ke bi yo ni jona je yele gwa mane e gwa mane wo yo no wuli ka aga gbogbo gu je yele ke bi ni na ma agbo dead dead all. Hallelujah. Amen. Lolo sio. Mawubi ke yona. Magano ko chumu. Isi ga ga mu modem ka ya no go mambo. Cha no ko ya pe hunu. Beni ya san yo. No pe ka ma sa dan yo. Ne magbo no ke bi. Beni ke ya. Ni bi yu bi ga dan yo no. Beni balo. Ke ni ke ye. Beni ni mi yu no ko ga no ya. Ma so yo ma ye beni ke yo. Only you must take a book at you. Never forcing it than your petitino, a fugagan over here. Diana goes to you. Never look at your woman. A woman, no, because I can't hear me. Nikan you check what we are woman, and you. But when I said Jangason and Bobo Pay, never forcing it. Never be you. The mother our weapon and the pump. Ne agbula ka gujanyo be kasa wo mi ke le ga ko yo janyo ka ni mo ne ga go be le power ni me ga power be janyo hallelujah amen number 2 Peter ge ne wo ke o esu be light you hallelujah ibo be bio blefo ni amansu me kula alight o je ga ti o ge janyo hallelujah amen janyo ni o ke su be gbogbo e akiti ba gbe loko je bi ege ege fo jangi yono nega mo jango so megbagu yo mine ni obi yo na osume gbagbu yo obu e ne go gbofu no se gbagbu fo jangi yono ni emwo depo jangi yono ye ni jamawo God is powerful lo ni na ke boy yan odo ya stroke ke boy yan odo ya stroke ke be ka magbo numa wonu ne nyenu Yesu egesio ke mu gogo e banye no he Yamana wa ni mayo dase ni mashia mi ngaje ko nyewi okula Jerusalem Judea Samaria kazo jonya bi bene pene no menanu mawuni arewa let me go mawuni fie ke mo na go woja mene mai power inga power pebu idemu lo Kristo mi ni power ye ebejo mi o lo wanu Kristo no we kachu no ajale ga du kwala bi ni wala netu e ma hawo si abusan wo bro Bible kemini bine ede enosio angalaye no na awola ke hoyowe ya angalaye na we go ye yowe ya yo chakula ni de wotusio wa ko yetu sesi ye baba wunge e papa no lo e ada eko keto ne ba wo keni lo ka Yesu ye na ba we go yowe ya ko jama mfan je mo ma yowe hallelujah amen Kyoda monfo yo kyo ya. O ma yo no ka Yesu mo ya isi. No ka ma ye mo. Hallelujah. Amen. O su be no. Mi no ko le ga live. Bible ko mi. Ne baku basale ke hone anela hu. Mini basa. Baku lo ka Yesu ebi meji wo. Mini sa Yesu. Baku lo fancy wo anya bebe no mi basa wo. Baku. Hallelujah. Amen. Ni ko nge ko le. Ili ka adano bi kole lo alo kole ni ngapu mo te ke kole mba ni ngete uga ni bana sambo wani simada hallelujah amen bo fo yi yo menenga le jo
sambel numrombel jata ngbabi na ngbabi kole ngbabi o numro ngbabi o to kan Jesus says mama jiomi na ba tuni kamini no adesa na ma fole ka adesa lo yeso na fole o chengba e ka numro ngbabi alibua yo na kumbabi o Yesu di neni e ba hu ji okula kabe ahụmụ brema mi na ga ahụmụ kabe nan ne Bible okay ne beta na kwakula hi ne pray ne Yesu yo ebe ga telo nyuma bi me na ji na Yesu ngade yo le lo ne beta Yesu we ne ahin chi o senye yo ebe nyuma na wala hallelujah amen ona jatamba mi ona ona that's ga Yesu obeni Juda jata aka meni ma cho beno leta anya yo jodin kagene biko peko jata ne je Juda wetu omi yo eni ma cho leta anya ne hallelujah amen ona beni nga nyagbe no pikole yi no ga Yesu wo kojo beligbi yo e ba sanu me ka beni mene sanu ka beni kole sanu hallelujah amen kamu mu bo mi manu no ba Yesu hallelujah no why ni ni wala bro na wo to yo wa we ni wa ni na wa Bible kemni mami oke bene eyane anga yowe ye to kamo bobe kanye apanyi ne abasaka ya yo ye be yo ye amen hallelujah amen lo bene abasaka Yesu ka yo ka se yo benga ye kaya anga boko ble ya mini ya no ruka ne nyumuri enyo ne o tade hiyo ne dasunga ekatanya bene mayo truka ne nyewi enyo ne abada singa kasele bakatanya nyewi enyo no mo kabinzu bano no nyewi ni se aje yowe aka yowe no fe yowe no manale o ewo no hiyo ero to we ka kamo wo no hiyo oje yowe oje pamine toka mana no hiyo no ko ya nyumo bike nye galile abi mineze nye dasunga koyo mi ye kamo yeah nye galile abi tega nyumo mena je yowe ka bana je bofo ya utade hiyo anga no me bie kan nye galile abi egari nga bofo me o manga yowe se mama yene kasele o melio a adio ali na hena fo Yesu no no ali nyino me ka anga noko e agreement du makin abele nyino ko anu noko yo ne owo kondo ha no sege ya wan ne iwo we gojo gba ble o kan na gbogwe na nge trayo o he kan aboda amana lo rukunuku bere wa ga pega jibinu obi ne mawuli emutu paketi e apuo no ko store no ko mo ne gbo nyi deki daki ni na seju alo eli life du alo feju alo pe sa to ne sebu pu kan ya tatu mi ngalo de Bible kemini Yesu one ano oyo ano Yesu oni nyi ye na abango ke ayo we no ade ka bunsam yo no yin onyi nya bunsam si o nye cho ebe yo we o zubano no hiyo nga abasa Yesu oni nyi ye na ngo ke ayo we no ya e mapale saba jano ka bone nyinale ne ya e mapale ka ba janu ka buru nyi na ne ya no hallelujah amen lo ne ko ke Yesu babumu enyalo ebe aka noko bene ni gbe Yesu baba na bi na ta se chaji okomana yo no ogu family plan ji okomana yo twalo ji okomana agbenu nga zubae omana o cha changi agbe omana sedi malibio kona leo omanye semada ne ya mi yimo obu ne oli Kristo hallelujah kwa mna kada sike no wa Yesu yo da se ye hani ka aba weka oyowe ya e ba koga ni bro ma he na ba weka oyowe ya e ma sare ka ba ko nwo ne e ma ne ba ya tali ayiwa nam igba ba king onya Hebrew 7:29 ne ma Hebrew 7:29
Pierre 28. Look at 29. Hebrews 7:28 to 29. Look, yes, my back home. Never tell you. Naming a China handle. Lord, my candle could see no. What people quality go away. If man of me, sorry, meaning a meal. Take a warp here, enemy here. Tell you, Yabi. Man of you, sorry, nigga, man of you. A happy warp here. Hallelujah. Amen. I can warp your nigga and I get man of Papa Hole, Echoka, Kunde. Kajana say, Emisha, ye walk for some Ruja. When you know Paddy Ingana, Gamma. Say, so that you nigga man of me. If you are not man, you may be. Take a coin, your kills of folly. Catch a beam, minimum here. Hallelujah. Amen. Come on, tell us you. Where my friend, mommy? Where my friend, mommy? My friend, I tell ma. Ni meaning a legion. Ni can I want a jar. That's all to nigga, mommy. Can't kills of folly. Can what y'all in pure. Minimum here, Biabi. What y'all in way? What back at me, any new. Yes, keep the folly, so that you can't get home. I have a way. So that you can't get home, I have a minute. Why ye? Neka or Romans chapter 8, verse 1 million. Yes, you take it. Whatever I get, I'm going to call him you, Keba, a bit of a boy. Janade. Say, many balogoji, a palepalenia second, can go Peter no kill. Get la yefuba. Imagine could you scale solid me yomi. Yes, Pure Cabaleba Basole to woman, and Mount Jali, then a Mount Japio. Cat about me and more, yes, to Maukaki. Every your cry, I appear what Jalo I get you. Yellow. Tell us to kiss a bar. Kiss the funny crying about Jalo hair. Cat about me and more. Catch your pet, never yes to move. Every your cry appear Abu Sabi, I get you. Yellow. No matter what is. What can I do? Why can I Hebrews chapter 7 verse 28? Yanko. Moses Mlanya. Nina, I will be also on the bottom of the crowd. Hallelujah. Amen. Jonah. Nina, a jamu. Can suffer you. Get blame and get most of you. Or suffer you with something eye. Mungai. And on any brother, I pay him about what I would. Look out, Sako, some of the power. But I don't know. Why am we home? Why Germany? Sina Mawo ne a capital no na most mlatio. Lo aka go Mawubi many e capisi kane ne o safo no kama pekra. Mawubi many abusami. Yesu. Chayesu. Lo aka yesu sofo de ba wo le o. Aka kita fo no. Na ka wo lo sofo ne ehipe, o sofo mekula. Ne enye dade ne bi. Lo osofo no keba ni wo fly e wo paka ka ayo wi. Be sare wa wa yi. Yo le ka jayo. Hebrews 9:28. Hebrews 9:28. Ko de ma do kion. Kristo fo ina nyima osuyo. Ke Yesu bana gbawa mi enu. Ewie ma pe jebe ba ngalam. Na Yesu ma wo group ka ke tope ka ayo ma cheye mi. Ena na Yesu na dega so e cheme fu mo wo sami no. Pope ne ma laani. Miniba. Why is it fully white jibal? No, I got you. Take a minute. Why can I Hebrews chapter 9 verse 28? What do you look? Jano Christo Angole, Cassambo Sicate, Pone Akade others are here. Christo, I work at San Folio. Mina, I can say for Lecapi. Yeah, I'm in why I get the most of you. Can you be the mouth of you? Ekabagi. And I use with some paper. No, I can't sign you. Now, some paper I get something in I. Tell you, I repair. Mape. Ya. Emaba tienyo ne. Emaba ko wo. Look at go look at Baba mo em when I have to bellow. Emaba buy ko. Ya. Tina eba tuya mi heniu. First ye ba tuya mi heni. Eno ne ke atomaji ke tutu yoni one. Ona. Sepi ola mi nino. Se o emaba ni nanga labroye wa wa ayiwam. Ni ne mi no. Anga labroye wa wa. Anga labroye na ka mi ni tonya.
Ayiwam. Wawe alibwa. Eba ni koma yiwam. Sene ne ba ayiwa na miu. Medina mena angalebro ye mini no. Aka wawe chonya. Hallelujah. Amen. Nindo ka aga wo fere maye. Oh. Nino emanye ya fe ya isimanyi danwe. Nino ayifo na kan ayape yo. Lewu emama ngba se bo mi oko. Ne manye fia boy ka wiper. Ne madeke ya ye. Hallelujah. Amen. Ona. Lo mo ne mo ga Kristo ibro ye wa wa yi. Ona deka. Ne o ya so oni ne wege magbedo. Ne anya gamu owo he. Ka ogbanyata. Yo eni ne otum. Nga onya kenu. No praise ka onya chebo nwo. Ni ma jo ma bi omojo. Ni ma jo roba bolu ka ke 50 Ghana. Ni ma jo afi water ka ke 50 Ghana. Ni ma jo shampoo ka ke 50 Ghana. Ni ma bo sika nya kwa ka pale ke han ne ya tu wo eni ne eye hin o. Keke ewo. Igbabe pio mani mi na ye yo me mo ho. Ma na ye yo me mo ho ne o. Hallelujah. Amen. Ma na ye yo me mo ho ne. Eno be Bible mi. Ine no okoye. Ebe Bible mi. Benenge di no ne. Kegere enyuma bi yo na ni le no. Ni ya tu yo he ni o. Kaga na ke ma ba se afole ha mi. Ne emeka wo ye iwo eyin o. Bebi ni wo eyin o. Ni wo iwo eyin o. Agaba ko telika ja ifro here maji. Pipi lo. Ita si ni je. Zobingi. Lo ojo denga tu aga ti obi one o. Ojo denga tu aga ti obi one o. Bobe. First John 2:15. First John 2:15. Lo no go fe no go ne su oji o. Ega ji onye. Pio why okay? E uno ke atu eni. Eke wadi ring. First John 2:15. Why? Come we atu eni. Eke wadi ring. Tutu yo ninga solemia. Atwama kan we ato eni ekawadi ring. Pra yo mayo na fota hu eke eni na tumble ma fe de ha. Se atu eni Ghana no. La humini no wadi ring. Ow! Why Bible we family? I can John chapter 2 verse number 15. Yanko You go to what you munyu no what to he sami. Munyu no koteti ni kotido. What to he sami nya. Ekemili no nyekosum jio. Ya lo ni nga jiomi o. Lo ni na ngamili no jiomi. Kake jio. Nimli yo. Nimli. Lo ni ne lima wo. Mene ma o chebe ke jio ni. Keni na agwajo yo. Gini ne enga jiomi one. Ne ma agwajo yi. Ya Ke no ko tumo jio. no go fe no ko ni ji Kristo fano. Ne osun je bi o me ayakono ni o mewo. Ya La esume tio. le meno osume. Osume tio. Lo ka Kristo fano nge tole mi ya. Ne je bi nge pe. Lo mu nge pe one. Mo osun ye soro ko nge jayo. Ya No tuamo nga jiomi o. ni mo ni nge jiomi no. Jiomi eji. Igbobe inge make Bible. Je wa banange. Jiomi. Wedding reading. Je wa banange. Jiomi. Amu mu nyori bona pe aifruo. Ye rimuno ina aifruo no ko no so for the wedding reading gawo halo. Tumba se bo mi o. Man ka. Ne ka ewo no ko na afia higo. So ka humba bi le wa fia le sege. Pele. Se to se bo me ne nya man ka gaga ejio. Ke afia lo. Ewo no ka yo gatine efia le 1 minute. Hi! Because I must have always on ha pugum 1 minute. Mba lo leo. Mba se bo me la si ala mi no. Second. Ona. Se le no ne mba se bo me ne kavugla. Kan la mba se bo de afika wo do mi ejo e. Ehi fia ha pugai. O so ko yi gbegi. Ne mi yi pe. Ne ejoba na we weri riki ha you. Ke na go so bo no mo e. Amagbe wo pu ekekekekeke. Ekemini. Ni na elo diise. Ni no elo no diise. What do you really ya wo ge? Elo no.
humba se boni gaga ya wo nge jamali gbe aw package ha yuwo neka enga dore la tasamiyo egbe obe hwata kamene loko ge wo wa yete kokoe lo ne wo ne hwata be lo meka yimni no kokoe hallelujah amen ema mu ni ka pa ngba jamali bio ya mu ke pa dikro ma to ko tako me ka o ni pemi no bo so fo bible ko si ke wadi yo nano kiki obe bible ema gun bible to yumio ne ema gun Genesis ne ema gun Joshua ne ema gun Malaki ne ema gun Matthew ne ema gun Revelation fulu ke amafi daga opra Yohane opra John the Revelator Yohane ko je mi opra wi ninu arisa ananunga patmo ne nwoyiye ne ka mama munyu na wadi yo to tare agu Bible ka Genesis kana Revelation opra Yohane ga patmo ai Kristo fali Bible kwa ko suwo ji o kanu ko suwo jeno ogama unyi ekamini nina ngba dise nina pe ha nina no wo se mo pe ku yuwi tell me ye ko nyi nina madeji ai fro na pe ha no emu ki gbajum ko le lo pe na pe ha mi o ne o emele bene preka kedra ehwe no po elinedra emele ma bojo ye himba bi ni ma lele oni ela wa yesu se blo se ai fro se blo la ni bible ko nyila yo ma chaye mi se blo kekle kuna ni ne pio ni magata ye hanyi ela lo ela wa yesu ne nuwe se ai fro ni ma lele ehimba bi ye ni no po ka ebeni ke anonyumo be ni churu ni makegbo hallelujah amen bible kemini nina ni pia kakono obena yiwa ga fia fumini no ai froga no se fifo kristo no emu ne na apea kini na no ne na apea mbele ni na no ja apea mungugoku ni magbo kekekekeke ni ga yo so fo ni magbo kekekekeke bible kemini la choje jie ejejio igeji mo si bible ja yenye ashama wedi bible ja yenye ashama ne jema wedi bible okay oyeka akema munyi se gabrin kiashie no ena be ashama ni yenye sigi ngashie bible ne ka wo ha yu pe kabina ga ifronya elire bible ge kokote ma hu ni mafia poenu anani lo kan we ko mai atepre pe ko mi ni pu bible mo fi hallelujah amen amabenyo ko se bo be tuwe ya nukwale na genya bwaga magboma no na genya mro ohe ni magbo kekekeke bible kemini eko jicha o eko jimene ngo eko jicha o ya tia ka eminine piano akono ga beke ya jio ka eminine piano akono ga beke ya je ga beke ya la hallelujah jio ka eminine piano akono ga beke ya la de malibio ai fora dance la ku ni nga mo akono pe ya kula eko so fo ngemini no anya fia ka luwe ne pe ni do ka ya je ka ya la Kristo fo no pe ejeje le akono ni yase James 4:4 ne mapa ona James 4:4 Yesu gasio nyeni ninye kwati nine engono nya jeno mininu mikani ye misecho kapija nyebenye no nyima ye ninye gbe ba se Yesu tuka e baba ni enu nga efe abusamiyo kamere ko ya salo no wa lo ke ko panya no ga salo wa jena abusanga pe ode o pia abusawo wedi ne ekoko boya ne esi afojio kawa yo be keke yakọ ko so fo be keke le bu pon no keke so fo no be keke wuni no ebu no he anya wodu ke anya wodu ka gbeje o anya wodu ka gbeje o je ke mi ni pe na akoro ga be kala akoro no go be je do mi ni ayo e ma chere bi mi akoro no fe no akoro no ga je do mi o e ma bro kala lo mo nye seri nye ya James 4:4 Bible kemini nye bapuli ne nyeyi mau anukwale nye bapuli ni nyeyi mau anukwale nye bapuli ni nyeyi mau anukwale wo je gba akomomo
e pare anga wadi ridu e gba enyi na enyo keke no epo wie hallelujah Amen. oh dwe ko ka osofo ma wo mai nene me na awama hiyo jawa ngambra kwa ni wa ito hewa sika be ja yesu abesu mako na yo seta wa mu ka kaji e kamini Ani nyeli ka ke no ko suoji o. ani nyeli ka ke no ko suoje no mi ni yo me o No la mau nyelo. ko ga ma peke ni ma wo anyele o chapo ko nganye yo e ba fe ga yo lu ni ma wo nganye e bo fie he bible kamini lo hiyo No twaro ne eka jiobo. no firi ne ka tendo nge boyo E pia mau henyelo. e fi me na enyelo Mau henyelo. lo asafo ma mi o meke asafo ba ko so fu obone agaji obwe Boy. ne wa yo nga wadi rigi wo no so nga wadi rigi wo yo ne agaji obwe Boy. akara nge bo wo yo nge baji wo yo e po nche abale po ka wo kwa fiano poli pemi ne onganya ne o nga jo abo wo ma poyi first wo mo kane anme so bo be pio wo me la aje kwa sia o bele ma wo mo ko mo wo yo o nga jo ma bo ake wo ma poyi aribua se pio wo yo mo ni pope ajoma ka nge peke a pio le wam we doji ka be kiso fo le mo nge ajoma be yo he pio le abu so eni le tuwa no e ma gbe wo yesu kan pe o wait lo mo go sia ni o ma no ni apeka yesu kan yi o e mo nu sia wa ga ma no me kete ka wo wanyi mama to ka ja bu sam de lo se ma wia ka go so fo yin no ma woni na nyembo ne enu nya no to kekenye e woni hye no so fo ena bofu ne fukutukuru ka patai aba na yesu kristo motum ni lo go ba di ole o dali nwe na kase ninge ya mpege me amagbe gwada ka na gbo egwe o ne che gbaze che o ina mosin odomiri amen telephone number 024 65 72 87 last number 2 WhatsApp number 0245 44 1040 ko WhatsApp mi picture ka ba namu ko so no na wa ngba mi no ye wa kekele ka ngba wa he yo ya YouTube ma Evangelist Mawubi yo na ngalejo o ma na wo ko ye tagba ni panyu ko osuo Facebook o le o Mawubi yo na penga dangbe e ko ma na wo ko ye na gba ni panyu ne Mawubi jo wo kula hallelujah secretary la chole bia mumbo ne ka ne me Francis ya Mawubi yo na Mawubi jo nyekula Mawubi jo nyekula ke be nyo ba ba slam ye root of Jesus obi na to anu kwale ono yin na wa baba no mo ke be ma je pan no